Idemo dalje, poštovani gledaoci. Ukrajinski predsjednik Zelenski je u Švajcarskoj potpisao zajedničko saopštenje dveju zemalja kojim se podržava kijevska formula mira i pozvao je zemlje globalnog juga i Kinu da učestvuju u mirovnom samitu o rešavanju sukoba u Ukrajini prema toj formuli. Iz Moskve poručuju da ako pregovorima o konfliktu u Ukrajini dođe, oni će se zasnivati na situaciji na terenu. Naše goste u studiju, Ivana Miletića iz Instituta za javnu diplomatiju i Miodraga Jeftića, pukovnika u penziji. Pitaćemo o situaciji na terenu. Želim dobro jutro, obojici hvala. Imamo mi ovde i svežijih vesti od noćas, gledajući u američke izbore, ali ajmo samo kratko da prokomentarišemo aktivnosti Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu. On je ranije lično izdao dekret kojim se službeno proglašavaju nemogući bilo kakvi pregovori između Kijeva i Moskve dok je Putin na mestu, odnosno na čelu Ruske federacije. Kako vidite ova dešavanja sada u Davosu? Hoće li se nešto izroditi iz ovog? Pa ja mislim da treba gledati u svetlu da međunarodna pomoć je praktično prestala da stiže, baš što se tiče Sjedinjenih Američkih Država. I u Ukrajini definitivno je potreban novac. Mora da naći novac. Novac će naći na tržištu svetskom ekonomskom, što znači da će Ukrajina sada ući u period mnogo većeg zaduživanja da bi mogla da isfinansira ovaj rat. Tako da bi ja to u tom svetlu gledao, s obzirom da Rusija nije pozvana, predsjednik Putin isto nije pozvan, onda on igra igru tipa, eto, ja sam sada u svom okruženju, nekada je otvarao Davos u plesu, a sad ga nema. Da, sad ga nema. Tako da u tom svetlu treba gledati tih opštih turbulencija koje se dešavaju između velikih sila, a Ukrajina pokušava da dođe do fondova i do para, jer očito je ova pomoć iz Amerike neće skoro stići kako stvari stoje. Pukovniče, da li sad kada pogledamo ovu situaciju i nekako shvatamo da se ratovi vode i iz određenih interesa ekonomskih, ali se čini da je nekako najveći novac, odnosno namenska industrija, pre svega Amerike, ali i drugih brojnih zemalja, napreduje kada su ratovi u pitanju. I koliko god da želimo da ih zaustavimo, sigurno neki motor tamo želi da ih održi u životu. Kako vidite, hoće li se svetski moćnici potruditi da zaustave sukobe koji trenutno traju? Ili možemo da očekujemo nove? 2024. godina će biti vrlo turbulentna u svetlu svih ovih događaja koje mi sada vidimo, a uočili smo da se otvaraju i neki novi problemi pored ova dva globalna, mislim u principu koje su globalna, mi vidimo šta se događalo i u Južnoj Americi, da ima i tu nekih pomeranja. Pa zatim u Africi imamo situaciju sada da je mogući su određeni sukobi u Libiji, u Kongu, u Etiopiji, između Maroka i Alžira su prekinuti diplomatski odnosi. Znači, tu je situacija jedna zategnuta, što znači da će 2024. godina sveukupno biti vrlo turbulentna i nezgodna i mi se nadamo da će doći do određenih smirivanja u svemu tome. A što se tiče same namenske ratne industrije, ona uvek je naprednija od ove mirnodopske. Znači, sve što se proizvede za ratnu upotrebu može praktično da se proda. Mi sada vidimo kakva oružja Rusija je počela da upotrebljava. Da Zapad još nije praktično dostigao tu normu, a i neke druge države, evo na primjer Severna Koreja, ko bi rekao da oni mogu jednoj takvoj, ajde da kažemo, velesili Rusiji da pomognu da se Zapad ljuti na to. Ili Iran, na primjer, koji je postao jedna regionalna sila, pa na primjer Turska koja se tu... Znači, jedna velika proizvodnja ukupnog tog naoružanja jeste prisutna sada u svetu. A što se samog mira tiče, oni su na neki način povezali ova dva sukoba. Jer ono što Zelenski kaže, to ne možemo da uzmemo kao relevantno, zato što on u principu mora da posluša ono što kaže Zapad. A iza leđa se čuju razne stvari. Znači da je mir moguć. Mir može da bude moguć i da se ne pomeri linije fronta. Uopšte, mir može da... Pa mnogi govore baš o tom rešenju. Da u svakom trenutku da dođe do mira. Evo, na primjer, sa Zapada, bez obzira šta Zelenski priča, čuju se neki razgovori da bi do mira moglo da dođe baš u ovakvoj situaciji, jer oni kažu Ukrajina i Zapad su praktično pobedili. Na koji način? Time
što Ukrajina je sačuvala svoju samostalnost bez obzira što je zauzeto 120.000 km teritorije od 604.000 km kvadratnih i režim nije promenjen. Oni kažu sve je to u redu i može da dođe do jedne stavke, pa u nekim povoljnijim uslovima čak i zamrznuti konflikt bi se prihvatio kada bi Amerikanci i Zapad mogli da ostvare stvari svoje koje su naumili, jer sada situacija nije pogodna za to. E sad, to jeste interesantno. Dakle, sve zavisi na koji način posmatrate problematiku. Kažu da je svaki loš mir, a većina istorijskih mirovnih sporazuma nije bila dobra. Uvek je otvarala da nisu bile obe strane podjednako zadovoljne i tu ostavljate prostor za buduće konflikte. Ako u Ukrajini, to se sada govori u poslednje vreme, dakle, britanske trupe uđu kao neka vrsta sigurnosne mere, ako Poljska u takođe nekoj mirovnoj misiji uđe u deo Galicije, šta bi se sa Ukrajinom moglo desiti? Jernik je juče u Švajcarskoj kazao da Ukrajina može ili da pobedi ili da nestane. Pa to je sada, vidite, to je ono pitanje koji su to ciljevi na kojima političari žele da istraju. U ovom slučaju predsjednik Zelenski i ta ekipa koja vodi Ukrajinu. Ono što je problem sa time je da oni zaista su manji protivnik realno gledano. Znači, vrlo retko se u istoriji dešavalo da manji protivnik pobedi većih protivnika na ovoj skali sa ovakvim tehnološkim razvojem. Znači, nije ovo vreme kada svi skupe jednu vojsku na jedno mesto, pa Aleksandar Makedonski pobedi Persijance i više nema persijske vojske, nego ovo je malo drugačiji sistem funkcionisanja, naoružanje je drugačiji istorijskih momenta. Tako da insistirati na takvom jednom rešenju je vrlo teško. Ukrajina realno bez nekog ozbiljnog savezništva, međunarodnog, ne može da pobedi. Same Sjedinjene Američke Države, kada idu u veliki sukob, one idu u velikoj koaliciji. Tako da, kao jedinstven, znači oni su dobri da pruže otpor, da zaustave neprijatelja, to smo videli, taj deo priče i zato tu ovi glasovi koje je pukovnik rekao. Ali to je zanimljivo to što kažete bez velikih saveznika. Dakle, Ukrajina prema rečima vodećih političara u Severnoatlantskoj alijansi neće ostati bez saveznika i neće ostati bez pomoći. Da, ali saveznik koji će da pošalje samo opremu, pazite, to je drugačije nego kad vi imate koalicione snage koje dođu na vašu teritoriju. I da li se možda baš zbog toga neki evropski političari boje izbora Trumpa na čelo Sjedinjenih Američkih Država? Od sinoć možemo da pričamo o tome, jer na jedan način on je dobio 50,6%. Dakle, ubedljivu većinu, 20 ima DeSantis. A puno se toga se dešava u Americi momentalno što se nikada u istoriji nije dešavalo, uključujući povratak ovakvog jednog kandidata, vrstu kandidata, njegovu harizmu, sve ono što prati njega i ovakvi rezultati... A i politiku prema NATO, to ne treba zaboraviti. Ne samo prema NATO, nego generalno globalno kako on vidi Ameriku. Interesantan je njegov govor koji je održao upravo posle ovih izbora, poslušao sam ga, koji je onako malo smirujući, gde on sada vidi da on zaista će biti kandidat. Znači, može da se sačeka još 2-3 države da prođu ovi izbori i znaćemo trend generalno, da li on zaista ima prednost ili ne, ali već je uzeo da kaže, ne, ja sam onaj koji hoće da ujedini i demokrate i republikance, ja sam predsjednik svih Amerikanaca. Znači, on je sam svestan sada svoje uloge. I pominjao je konstruktivniji pristup svetskoj problematici. Svetskoj problematici. Znači, on sada, jer praktično sad počinje ova zvanična kampanja, prava kampanja koja će se završiti u novembru. I kao što rekao, sačekajmo još 2 države, mislim da je jasno, ali ajde da ne budemo baš onako entuzijasti. Ali taj trend, ako se ponovi još u 2 države, onda je vrlo jasno da će on biti republikanski kandidat. Imaćemo odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Država o tome da li on može da bude na listićima, što se kaže. Mislim da će to isto biti pozitivno. I onda ćemo imati jedan interesantan period kampanje koji će nas uvesti u izbor. Svi analitičari u Americi manje više govore da Donald Trump ima veliku šansu da pobedi. Znači, ja sad neću da kažem da će on biti kandidat, ali ako čitamo analize, svi kažu, čak i oni koji su iz demokratskog bloka, oni kažu da zaista postoji velika šansa, mnogo veća šansa da on pobedi nego da izgubi. To svi kažu, to se svi slažu. Tako da... Sad da uključimo i pukovnika oko toga čega se Evropa plaši ukoliko bi Trump pobedio.
Sad ima ta njegova politika oko NATO-a i pomenula sam da, dakle, Amerika bi trebala da završi tu neku svoju misiju za koju Scholz, recimo, kaže da bi bila katastrofa po pitanju vojnog naoružavanja, odnosno vojnih budžeta za evropske zemlje. To bi značilo da bi onda Nemačka, u kojoj je nuklearno naoružanje i uopšte naoružavanje 40-50 godina bilo tabu tema, morala da preuzme tu ulogu na evropskom kontinentu. Kako vam to izgleda? Evo, samo da se vratimo na prethodno, pa ćemo ovdje da zaustavimo. Znači, u Ukrajini moguće je da dođe do određenih promjena na frontu, ne samo po pitanju savezništva. Nisu savezništva jedina, nego je moguće i ovo što smo razgovarali, znači malo ranije, da dođe do nekog iznenadnog, izuzetnog tehnološkog napretka, do nekog novog oružja koje može da promeni situaciju na frontu i onda Ukrajinci se tome nadaju. Zbog toga je i Zalužni rekao da je momentalni rat u ćorsokaku. Nema ničega novog što se pojavljuje, odnos snaga je takav da se ne pomera ništa. A to kad kažete, to je kao hipotetički, teoretski, ili mislite da je moguće? Oni očekuju i nadaju se da bi moglo da dođe do nekog iznenadnog tehnološkog novog oružja koje bi moglo da promeni poredak sad momentalni na frontu. Pa može da bude to, mada su oni 50 godina stariji i ti 120 F-16 koji bi došli tamo i vidjelo bi se šta bi u stvari moglo. A što se tiče ovog pitanja koje ste vi postavili, znači osnovno je vrlo značajno. Zbog toga što ovi su izbori jako dinamični i bitni za Sjedinjene Američke Države. One su Sjedinjene Američke Države, što znači da mogu i da se razjedine. I ovi izbori praktično stavljaju u poziciju te države da su jedne eksplicitno na jednoj strani, a druge na drugoj strani. Dolazi na neki način malo i do cepanja te jedinstvenosti svih tih država. A Trump, on je pokazao u svom prvom mandatu šta on misli. On je biznismen i naglasio je i rekao da je Amerika Amerikancima. Hoće li Trump podržavati... Hoće li Trump plaćati 800 baza širom sveta koje sad postoje u Polineziji, Okeaniji, pa svud oko Rusije, oko Kine i tako dalje? Ja lično sumnjam. On je rekao da njemu i NATO pakt nije toliko bitan. Čak je naglasio u razgovoru sa Ursulom von der Leyen, a svedoci tom razgovoru su prisutni, znači i bili, da što se njega tiče, ukoliko Nemačka bude napadnuta, odnosno Evropska unija bude napadnuta, da ne trebaju očekivati da će ih Amerika braniti. I još je naglasio da sami Nemci duguju 400 milijardi dolara za te odbrambene svrhe koje nisu do sada platili. Znači, sa priličnom skepsom u Evropskoj uniji se očekuju ovi izbori, jer Trump, vidimo, znači, kakvo stanje sada u situaciji, znači, u Americi, znači da on ima određenu prednost. I neki zvaničnici Evropske unije su naglasili posle tog razgovora koje je on vodio sa Ursulom von der Leyen da konačno nam je jasno gde smo i da moramo da vodimo računa sami o svojoj bezbednosti i o sebi. A šta se samo događa? Oprostite. Ovo što je gospodin Miletić pomenuo. Događaju se neverovatne stvari u Evropskoj uniji. Mi imamo sada jednu nemačku brigadu koja će u Estoniji biti raspoređena od 2024. do 2027. 4800 vojnika plus 200 civilnog osoblja, a imamo već 10.000 američkih vojnika u Poljskoj. Njima je Lloyd Austin naglasio i rekao mesec dana ima od tog razgovora da on je već procenio da može da se dogodi i poraz Ukrajine. Kaže, ukoliko Rusija bude pobedila Ukrajinu na frontu, vi ćete se naći zajedno sa svojim kolegama, on će krenuti na Baltik. Vi ćete se sa svojim kolegama naći na prvoj liniji fronta, američki vojnici. Nije isključio, znači, upotrebu toga. A druga stvar, Poljaci su odobrili, zamislite, molim vas, da nemačke snage uđu u Poljsku, da se pridruže ovim Amerikancima i oni imaju već jednu armiju jačine 30.000 ljudi koji su već dislocirali blizu poljske granice u nameri da, blizu poljsko-ukrajinske granice u nameri da uđu, znači, u Ukrajinu. Što znači, ovo zatišje po pitanju rata u Ukrajini nije realno. Može da se dogodi da i tu bude neka vrsta eskalacije na samom frontu. Zapad nikako ne bi hteo da dozvoli da Ukrajina izgubi rat. Jer šta je Putin skoro naglasio i rekao?
nije problem nama što se naši neprijatelji snabdevaju, znači, naših protivnika u Ukrajini. Jer Zapad je u stvari naš neprijatelj. Sad sve ovo što pukovnik govori, ako bi došlo do izbora Trumpa, sad je to veliko, da li bi se to sve potpuno preokrenulo? Jer ovo malo pre ta politika prema NATO koju sve vreme pominjem, pokušavajući da vidimo da li bi, dakle, Amerika bi mogla politički, ne pravno, da se ogradi od alijanse i da potpuno promeni politiku ovih reagovanja, ovih trupa, njihove spremnosti da idu dalje. Dakle, od toga sigurno u ovom trenutku Evropska unija strahuje. Ne, ja mislim da treba računati da je Trump biznismen. I kao biznismen on trguje. I ne vidi samo namensku kao izvor prihoda, jel? Tačno, naravno. Znači, on je doveo do toga da, zahvaljujući njegovim određenim aktivnostima, kako se zove, Amerika postane najveći proizvođač nafte u svetu. Mislim, treba računati to. Tako da on će reći, ok, sad sa Evropom imamo određene probleme u trgovini, hoćemo da povećamo bilans, mora kupujete američke stvari i tako dalje, tako bliže. Ako nećete, vidite šta se dešava u Ukrajini, Ukrajina može da padne, Rusi će da vam kucaju na vrata, sve ovo što je rekao pukovnik, i onda bez nas vi ne možete ništa, realno gledano. I realno gledano Evropa ne može ništa jer industrijska baza Evrope je tako napravljena da proizvodnja se dešava negde drugde. Nemačka proizvodnja više nije u Nemačkoj, ona je u Španiji, u Slovačkoj i bilo gde drugde. Tako da upravo iz tog suprotno od onoga što bi Trump želeo da se desi Amerikancima, da se sve vrati. Pa tačno to je bio taj neki trend koji je Amerika krenula, on je to bio malo zaustavio i sad je to vrlo bitno. Je li onda naivno da pitam, mada i Evropu čekaju ovi parlamentarni izbori koji će se desiti? To će biti interesantno, jeste. Znači, da li će njima, da li Evropi kao takvoj sadašnjem konstelaciji snaga više odgovara da se ne promeni vlast u Americi? Pa njima više odgovara, ali oni će imati problema, to ćemo vidjeti baš na tim izborima koje ste spomenuli, odlično što ste to rekli, zato što imamo u Nemačkoj vrlo jasan trend rasta alternative za Nemačku i vrlo jasan trend rasta, znači glasovi se prilivaju od ove socijalističke partije koje vodi kancelar Scholz. Svi ti glasovi, kako istraživanja javnog mnjenja pokazuju, idu na alternativu za Nemačku. Ali to ne treba zaboraviti da isto to se reflektuje i na francusko javno mnjenje. Znači mi vidimo to u Nemačkoj jer to se tamo dosta dobro prati. Tako da prvi pokazatelj u kom pravcu ide Evropa će biti na ovim izborima. Zato je u Francuskoj došli do ovih ostavki i na evropskom nivou upravljanja Evropskom unijom i na nivou francuske vlade, gde ti francuski političari žele da se fokusiraju isključivo samo na kampanju da bi dobili što više. I da se malo ograde od ovih problematičnih tema, protesta. Upravo to. I to nam pokazuje upravo da dolazi do promene u tim javnim mnjenjima. Tako da treba dobro pratiti prvo te izbore. To će biti dobar znak. Zbog toga mislim da Rusija neće praviti nikakve, što se kaže, da plaše nekoga sa svojim nekim napadima, nego će držati ovu liniju fronta ovako kako ide. Ali kad ste vi malo pre rekli da se sprema, da se nada Ukrajina tom nekom novom tehnološkom zaokretu na oružanju koji bi pomogao, analitičari sve su glasniji u tome da ukoliko bi došlo do sajber ratovanja i kada bi se, dakle, teža stavila na taj segment, da bi Rusija praktično pokorila sisteme američke, od sistema za električnu energiju, Patriota, do nekih drugih sistema i da Rusija ima tu mogućnost, da bi Amerika bila strana. Šta vi mislite o tome? Pa, savremena... Jesu to proruski analitičari ili je to realno stanje? Realno je stanje. Evo, savremena ova ratovanja sada vidite da dovode u situaciju da vojnik jedva može ili ne može da preživi na frontu. Vidite koliko je uključena tu i ta veštačka inteligencija koja je po meni jedna pretnja i opasnost čovečanstvu ukoliko se bude razvila do onog trećeg nivoa kad njena praktično kapacitet preraste ljudsku inteligenciju. To je opasno. 700 satelita momentalno prati dejstva i borbena dejstva u Ukrajini, od čega su 70 obaveštajnih. Zna se svaki pokret i sve na frontu se zna i sve se vidi. Evo sada, najnovija vest je bila da su Ukrajinci noćas objavili da su iznad Azovskog mora oborili praktično 2 aviona. Jedan je obaveštajni avion A-50 koji je snabdeven sa svim tim komunikacijskim stvarima i može do 400 km da prati, znači, sve što se događa, a drugi je komandni centar praktično iznad Azovskog mora ruske vojske IL Iljušin 22.
Navodno, Rusi to ništa nisu potvrdili, mada je ukrajinski zvaničnik rekao da je ipak ovaj komadni centar uspeo da se prizemlji. Oni su znali šta gađaju. Zatim, mi smo imali i imamo stalno slučaj da velikog obaranja ukrajinskih aviona. Tako da se postavlja pitanje kako su oni uspeli da budu oboreni, na koji način, kojim raketama, šta se događa to. Ali ako znamo da Rusi posjeduju Krasuhu 4, znači jedan sistem za praktično elektronsko ometanje svih elektronskih stvari u savremenim sredstvima. Što znači i ovih aviona koje Ukrajina očekuje, i F-16 bi imao problem. Sistem takav koji se zove Bilina i koji je skoro uveden u naoružanje, koji praktično bez ljudske posade rešava sva pitanja i odabira ciljeve i selektuje šta treba da bude uništeno, odabira način uništenja i uključuje stanice koje trebaju. Ne moraju oni da unište taj cilj projektilom, ali oni mogu da poremete sve elektronske uređaje i da se taj sistem sruši sam po sebi. Sad, ono što, mislim, laički, verovatno bi svako pitao, pošto mi smo svesni na neki način šta radi cyber tehnologija, generalno satelitski program, da ne govorimo o svemu drugom što ste pomenuli. Dakle, zašto se to ne upotrebljava? Zašto? Ne, upotrebljava se, ali, kako ja kažem, rat bi bio verovatno pre rešen da je svako upotrebio svoj maksimum. Je li to sad taktika, vojna taktika, da se ne ide tim putem? Nije to taktika, sve to novo, pazite. Znači, vi imate oficire, generale, da kažemo, koji su školovani na starim sistemima kad su oni bili poručnici, kapetani i ostalo. I oni ljudi trebaju da razumeju kako to funkcioniše. Znači, nije tehnologija da se bavio tim stvarima. Tako lako upotrebiti. Znači, da, tehnologija može se kupi i da se donese na front. Ali vi morate da imate prvo i obučene vojnike da znaju kako to da koriste, a drugo u lancu komandovanja morate da imate obučene oficire da razumeju kako to strateški da upotrebe. S obzirom da je ovo sve novo, znači mi smo prvi put ove dronove i sve imali u tom ratu Jermenije i Azerbejdžana, tako? Znači, to je znači relativno skoro, od pre nekoliko godina. Svi se sada uče na svemu tome i nove tehnologije imaju prednost da one se stalno razvijaju, stalno su nove i taman vi naučite vojnike da rade na ovoj verziji, dođe upgrade softvera, što se kaže, i odjednom pola ne funkcioniše. Ima i taj deo. A u stvari vojni sistemi moraju biti usaglašeni, inkorporirani u... Tačno. To je dosta skupo. To je ono što smo mi pričali ovde u pauzi, da ti sadašnji sistemi su izuzetno skupi i zato se ide na taj kompromis između savremene tehnologije i malog broja vojnika da bi države mogle to da isfinansiraju adekvatno. Juče je bio dobar tekst, evo, toliko nam je ostalo vremena, samo ću da kažem da kako je Amerika putem svojih satelitskih sistema, a govorilo se i o ulozi Ilona Maska u tom smislu i Starlinka, dakle kako je sprečen napad Ukrajine na Krim. I sad u redu, razumemo da jeste, ali nikom nije bilo jasno zašto je to Amerika uradila u trenutku. To je bilo recimo pre 300 dana, kada je možda mogla situacija da se promeni. Kako to vidite? Kako razumete te odluke koje su negde zakulisne ipak u odnosu na politiku koja se propagira? Pa, Sergej Karaganov, da se okrenemo malo i prema njemu, savjetnik ruskog predsjednika i prethodnog i ovoga, rekao je da će Rusi u narednih 10 godina sve svoje probleme rešavati samo oružjem. I samo oružjem se rešavaju, znači, problemi. A koji je problem sada u svemu tome? Ja moram to da naglasim. Osnovni problem svakoga rata jeste logistika i logistička podrška. Ako vi nemate dovoljnu logističku podršku, dešavat će vam se upravo ono što se dešavalo u Ukrajini sada, kada su svi tenkovi Leopard 2 izvučeni, nisu operativni, kada Abramsi uopšte nisu ušli, znači, u upotrebu, kada se pitanje postavlja kako će F-16 i da li će moći da deluje, znači, i pitanje se postavlja osnovno i glavno, ko s kim ratuje u Ukrajini. Ako vi vidite, na primjer, jedan F-16 avion koji poleti sa rumunske teritorije, samo sleti pola sata sa Storm Shadow stranom ubojnim sredstvima, strani, znači, avion, sa pilotom koji možda i nije Ukrajinac i samo sleti pola sata na ukrajinsku neki aerodrom da bi poleteo i da bombarduje Belgorod ili neki drugi Krim ili Krim. Morat ćemo ovdje da ostavimo znatiželje i mašti da dalje razviju. Ko stvari tu ratuje? Da li NATO pakt ili Rusija? To je pitanje sad. Da, to je veliko pitanje i kako kažu neki analitičari, saveznike ne možete da birate, morate da ih prihvatite. Hvala vam mnogo, obojici, na svemu, na svim analizama. Koliko god sve ovo
jeste bolno i teško i pratiti sve žrtve koje padaju povodom nekakvih interesa, naša je dužnost da na neki način pogledamo i u moguća razrešenja.